Irwareri neriyacho barehere senta ya kashatu eri mu district ya Rampara ubwahati ryaheze myaka 2 rihereze kombekwa kandi rikatwara miliyoni 9 okurwa mu government ya rwagati okora biro ministry by'amagara okombekwa abantu bane bagira ngo bakahirwa irwareri kuri yayombecurwe barukumanya ngo buhereza bwa bakahihi biti na hati ntibashitambura ingendo ningwa okutungo bijanjabi n'amazima harebekiremo cracks kunga kubaza fire ho munonga irwareri kabira biririye kare yitonka bakazi twahurire mu nyenda kutombekera mu matene tuwundi twashemererwa konka ekiyonci tugarre nyuma no kugira ngo irwaro rubuzire kwigura kandi abakazi ntubatubine bakwenda kuzara hatushango mukazi yanenda no kurwa mwenda ya hikampa bagaraka ba muri faringitojo turateganise bwa mwana ko kwisha hano okaraguza bakakwereka ngo ora shango mu doctor omwa akunje ngo tugwira abantu babiri abase kutakuragura je atinyo ndenda kuragora umuntu umwe ato yebuza erikuni gwaro ikiratuma yaragora umuntu umwe no niki urare rukwera abantu aba ubwa hatume bwatine no bujanjabi okuzara nebindi neriyabugamba here senta ya kana eriyo mburingo bwa kilometers 15 kuruga hiba rukutura kandi rindi eriyakubenera bahwera nerya kino here senta ya kana eriyo mburingo bwa kilometers 25 ano RDC wa Rampara Harriet nakamya hatabukira bebembezi ba district ya Rampara agumize ngo myaka 2 no bwire bwinji abantu abakire kuzirwa reri kija contract akabana akora on defects up to now government ekaleta equipments ebyo kukozesa byona birimu bichingi in closed door bichingirine nichecho byona bichingirine tukanyura mu government ikatawoshete nyingi echombe kwa kachombeka kare mkija na almost 2 years nothing ruzoba ningamira kabo tugende twigure chi twigure rwayo tabikokora nishigamba ngo irwarere katunge bukozesa byona byamaziraho miliyoni 220 okora biro ministry y'byamagara biterkeje kwemerezwa bwanyuma yo waryombekere kushanga ngo ine byatarakozereje bitukutwamwekera hasimu yatugira ngo byona kije yabitereza konga atari kubanyabwenje rutarukora kano kugira ngo kumere kugira cracks so kuba bwija kuryigura kushanga harimo cracks bagira ngo kaba postponing baryigura ubundi so nchecheze bechitwine amwe no kushanga tukabwine staffs turoho bache nyire baruwa benda commissioning etese zinde last week bangira ngo hati ibine bwire bwo kucommissioninga ngambira zo kampandikire baruba ngambira minor things nabayo nabikora aho kwanywe kazana nabikora byona yuwagire baratugira ngo kasanga no kubikora ambikoze nayo zane irwaro nari simura nari sigandi kwenda balitwara aho kwanyira akora mu rugo nkumanya ngo ngwe siga guriyo sinkutina ni wakugira president aize ni wakwa minister aize leba intensive bakora kugira ngo nishode waka twakira wire bataringa ya uri mukuru w'abakozi wa district ya Rampara hasumu kandi ibintu byatugambira alo kapata contractor ya birateka mazire there was some defects which we wanted the contract at first correct and I'm told he has been working on it. I was only waiting for a confirmation report from the engineer and then we have it commissioned. Of course, that will depend on the report the engineer gives us. Rare katanika kombe kwa umwaka gwa kandi contract kabiri yo kumara amezi 8 agahwire kare na kare bitu no kusitena hati tereka tandikire kozesibwa na mnongi zaruri y'abakazi.